Kuzo zonke izinto ezima ukuzenza emhlabeni, angicabangi ukuthi khona into ongizima ukuyenza njengokuyiphatha kahle, ikakhulukazi kubantu besifazane. Ayikho into engihlonipha njengetshitshi emhlabeni, ngoba itshitshi kusuke kuyintombazane engcwele, kusuke kuyintombazane ekwazi ukuthi ngisho ithandaza uNkulunkulu eyizwe. Ingakho ngisho becela imvula ine ngempela, ngoba labo bantu bangcwele. Kuya kungidabukise ukubona abantu besifazane bewazonda amatshitshi, bewathuka ngazo zonke inhlamba, beze besho nokusho ukuthi akhiphe izisu, athenge itifiketi. Angazi ukuthi lenzo engaka isuke iqhamukaphi, ngoba uma kwenzeka kuba ukuthi umuntu wesifazane ulahlekelwe ukuyiphatha kahle, kusuke kungesilo iphutha lamatshitshi lelo, kusuke kuwena uthatha isinqumo sokungayiphathi kahle. Manje lenzo engaka usuke uyibhekise ematshitshini iye imangaza ukuthi kusuke kungeyani. Kuye kudabukise-ke futhi ukuzwa insizwa ithi yona ayilifuni itshitshi ngoba lizonede nje lihlakaniphe bese hlaniphela kuyena bese liyababhuluka. Ngiyangibona ngathi leyo nsizwa inenkinga kwanayo uqobo, kusho ukuthi ayizethembi uma ukuthi ngempela ivele icabange lokho nje. Kuyisibusiso ukuthi uma kwenzekile waganwa yitshitshi, ngoba umshado wakho ujatshulelwa uNkulunkulu, uzojatshulelwa naye idlozi uqobo. Noma-ke ngathiwa kwenzakalani emva kwalokho, kodwa wena usuke ubusisiwe ngoba usuke ukwaze ukuthola umuntu ongcwele.